Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Rongkhang LAC long BJP party chepahai ponchi aphan along BJP MLA candidate Tuliram Ronghang helicopter pen campaign kida. Ni jangkar piang long ki parlo Rongkhang LAC long BJP party chepahai ponchi aphan MLA candidate Tuliram Ronghang ahin pen long ni MSC constituency long MLA kilik Amai paman po. Bangso Amai along kichengsi amrengarlo mailo patu aklamalong padupon along lakha pharusira crazy Rongkhang LAC MLA candidate Dr. Tuliram Ronghang BJP kapahai ponchi aphan suri amuluk chetong dunpen kilik chepahai ponchi aphan pura kilik campaign po. Bangso Amai along EM Rina Terang P MSC Pawan Kumarai Lapen Abarim EM George Miligatum chetong dun. MLA kilik tebok ong campaign ta chimit mebom asonsi pinile thota kopili constituency ardota chera patharalong pusitame MLA candidate Dr. Tuliram Ronghang campaign pon pado bangso kilik campaign along MLA candidate pen lamthe kejai ponatengke karbiang long paching thur ponchi aphan rat athingno lamchak chipipo Kiruni pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel. Aji mailo amreng ar kopie hetuta homosted nirbasam relita patis eta iya pap yar amreng jurito thake ar kopie eta homosted jurito itu ega raji itu olai ese why 95% na amar vote dibo yar opposition to zero ayar bisam mein hamre mese umrang sabra ko lakhan ko chera pasara ko tongkat tinta man ko amas Hawar ke hat LAC ke parlo Mahamaya constituency ke parlo Virwar Lapen Sildharampur along Congress party atum vote Kerek Amai ke paman po non malom langdami ahawar tina longta ratari asong mate political party atum vote Kerek Amai kibipon Sangse son taksi Virwar Lapen Sildharampur ahawar alongta vote Kerek Amai kibipon Sonsi pini jangmia chikloni phai PR ni hawar ke hat LAC ke parlo Mahamaya constituency Virwar Lapen Sildharampur along Congress party atum vote Kerek Amai kapaman po Lapen bangso Amai along aluhiaman pen chetongdun lake XEM Asongtin Lapen Mahamaya constituency along XEM Birasingrong P Lapen non-angkileji MLA kilik mate Assam Legislative Assembly election along kachepate dunji abangphu sonjit teron Lapen arisang hotum chetongdun pen bangso vote Kerek Amai along RD chipidun Lapen bangso Amai along APHLC Lapen Congress along ke Klem ke damdun atum ongdung Congress party along joining dun mate chipa ogdun Lapen Virwar ahawara long pen Aphai lake APHLC pen bang Anghoi raisi BJP pen bang Kerek Lapen Sildharampur ahawar pen APHLC party pen bang Kerek BJP pen bang Anghoi rapho Lapen alang litu maphan non kewangji jangmia chiklo ni phai sir kebarni MLA kilik kachepati dunji abangphu sonjit teron alangli ari deng pensi alangli tu maphan deng Ponlo Lapen sonsi bangso vote Kerek Amai ing samjin pen pachun Ponlo tangte non-angkileji jangmia chiklo ni phai sir kebarni kachepati dunji abangphu sonjit teron Lapen XEM Birasingrong P alanglitum kaningje alam thele arjupon thuik sinam Phuluni pen Bidor Singh Terang Dong Mukak pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Artikel 244 ke non alam tadi kedam tang itu ningkan tikep sosial itu Karbi Anglong arat untuk disong napen itu nada itu soal provision Islam ke Darlitan itu Prime Minister Indira Gandhi ahusia soal provision Islam kita itu
lasi labang ki Kongres tu mai agenda Kongres tu la polisi do Aphan penta lasi ini tumta puiglo je itu Kongres tu makemang mate itum dak Rahul Gandhi sarhan sita itum dak district Kongres sai penta puiglo pesar pilo jingwa iglo jedak Aphan itum dak Karlitang Indra Gandhi ahursi nang di pia ahursi lahai provision bang selamkang lasin itum dak Kongres satu karbiang long arat lapen di masa arat Aphan breng situ naing dolang naswateng sialang arju penalang tapulo je neje la soala ma puthak kene karbiang long arlo damsi ado kawe karbiang long arat athinglos linggeji kusi alang li tu Chari kiniarni suri hojan epathu aklam long sitalang klar dak pen jordak pensi batai sigli batai fit kwan selang ninjilo kasi Kongres government wang lote this article 244 bang implement itu so lo nang tum alliance ki dopen pinangan kar biang longa rat ani ke karong tum dopik pons tamela dak haroghat ele long bang ke damtang product non talo EPHL tum saminang tum alliance dopon ve ta ladak ticket dokok la so kuthak pinangan rat tum ke mang hupondo la so kuthak la dak pen than bachini purima to la nang tum Rahul Gandhi sara program nang je alliance ekonana lo kitu dak longko alliance candidate tanang itu ekong lo tadi ini ni kala dak gomama candidate sidolo alliance candidate rongkhang pen komalo kitu amri pen komalo kitu arogha pen malo kitu dipu pen malo kitu pen pokajan pen malo kitu nal tum biar dak pen akapre candidate na tum tilong lelo tante nang tum le munchi get PCLC pen itu alliance itum jipo bom dak harokat itum jipo harokat itum alliance tong sido ako ladak PCLC nama kido itum Kongres tum serat ako nama Kongres tum kido harokat lo PCLC tum Kongres hansi serat sir nangli tum penang an ke nangli tum campaign dam lo so campaign aten kati nangli tum haura khata long ke hai ya chance kiyo harokat long ke hai dia chance bande ni dilas puji te ladak ke hai ji bang ke tum Kongres tum ka alam kali ke hai ji ke rat musi hai karbiang long arat harokat arat usai atheban none phong aron ke sedan ke tum Kongres versus BJP kali rat versus BJP yang Longji kasi rat tum bisa kasi rat tum sihai jaglo betul দুটাকে নির্বাচনত আমাৰ মাননীয় সাংসদ মাননীয় লোকসভা লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰাহুল গান্ধী আহিছে তেখেতে তাত খুব ক্লিয়াৰকৈ কৈ গৈছে যে কাৰ্বিৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে আজি প্ৰায় 40 বছৰ আগৰপৰা ডিমাণ্ড কৰি আহিছিলে এই ডিমাণ্ড যিটো আছিলে এইটো আজি অট'নমাছ ষ্টেট তেখেতে তাত ক্লিয়াৰলি এনাউন্স কৰি কৈছে চাৰিপাকে কৈছে সভাখনত যে চৰকাৰ যদি আহে আপুনি যদি ঠিকাই দিয়ে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় তে কাৰ্বিৰ কাৰণে আমি আৰ্টিকল 2 ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিম আৰু এইটো কথা নিশ্চিত যে তেখেত কোৱাৰ লগে লগে আমি সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত কাৰণ তেখেতে মিছা কথা নকয় প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আমি আছিলোঁ বিজেপি অহাৰ আগত তেখেতে ডিপুলৈ আহিছিলে আমি এটা মিটিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ দৰে সাংবাদিক সুধিছিলে যে আপুনি ইয়াত কামত হিল এৰিয়াছ কিবা চলি আছে হেম্পেক চলি আছে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব গতিকে আপুনি কি কয় এতিয়া তেখেতে খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰ্টিকল 244 কি এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই মই ষ্টাডি কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত তেখেতে ষ্টাডি কৰিছে কৰি পেলাই এই 5 বছৰ আগত যেতিয়া MLA ইলেকশ্যন আছিলে সেই একে জেগা বোকাজানতে কিন্তু তেখেতে যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু বতৰ বিঘিনি হোৱাৰ কাৰণে তেখেত যাব নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতে এটা ভিডিঅ' মেছেজ দিছে যে বতৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক যদি আমাৰ পাৰ্টিক জিকাই দিয়ে আমি যদি চৰকাৰ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আৰ্টিকল 2 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তেতিয়াই কৈছিলে 2021 চনত সেই একেটা কথাই তেখেতে পাহৰা নাই তেখেতে আকৌ পুনৰ দোহাৰিছে নিজৰ ভাষণে চাৰিবাৰকৈ দোহাৰিছে বোলে আমাৰ যদি চৰকাৰ হয় যদি চেণ্ট্ৰেলৰ যদি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড 40 বছৰীয়া বিশেষকৈ বেছিকৈ যিটো ডিমাণ্ড কৰি আছে এই ডিমাণ্ডটো আৰ্টিকল 2 আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বুলি তেখেতে কৈছে গতিকে আমি নিশ্চিত আৰু তেখেতে কথাটো কথা ৰাখে গতিকে আমাৰ চৰকাৰ হওক চেণ্ট্ৰেলত আমাৰ কাৰ্বি আংলং CL আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বিৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অট'নমাছ নিশ্চিত আচ্ছা এই কথাটো মই ক'লোঁতো তেখেতে তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে আজি প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ কথা তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে কিন্তু ষ্টাডি কৰাৰ পিছত গতিকে গম পালে যে আৰ্টিকল 244 হৈছে কি এইটো মানে এইটো অট'নমাছ ষ্টেট
ষ্টেট উইদিন ষ্টেট এইটো বস্তুটো তেখেতে গম পালে যে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত গম পালে যে এটা ষ্টেটৰ ভিতৰত অট'নমাছ ষ্টেট বুলি যিটো আছে এইটো দিব পৰা যায় তেখেতে সেইকাৰণে সেইদিনাখন কমেণ্ট কৰিছিলে 2021 চনত মই ক'লোতো আগতে তেখেতে ভালকৈ বুজা নাছিলে ষ্টাডি কৰিলে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত 2021 চনত তেখেতে ধুনীয়াকৈ ক'লে ভিডিঅ' ক্লিপত কিন্তু এতিয়া আকৌ সেইদিনাখন তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমাৰ যি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আমি আৰ্টিকল 242 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এইটো আমি জানিবলগীয়া কথা তেখেত পাহৰা নাছিলে বিজেপি চাওক আজি বিজেপিয়ে তেওঁলোকে অট'মেষ্টাৰ লাগে বুলি কয় কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই এবাৰ কৈ যোৱা যিটো আমাৰ আহি পেলাই কৈ গৈছিলে ৰাজনাথ সিং তেতিয়া সেইটো কি ক'লে জিকাৰ পাছত কি ক'লে বোলে বিজেপিত অট'মেষ্টাৰৰ এজেণ্ডাই নাই হেম্প্ৰেক এজেণ্ডাই নাই বুলি কয় নহয় জানো তাৰপিছত মই কওঁ বিজেপিসকলে আজি কয় আমি হেম্প্ৰেক বিচাৰোঁ বুলি কয় কিন্তু ক'ত কয় মইতো কাৰ্বি আংলঙত কয় যিসকলে হেম্প্ৰেক দিব পাৰে যিসকলে আৰ্টিকল 242 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে ধৰক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখত ক'বতো সাহস নকৰে আপুনি জানে জানকত আহিছিলে অমিত শ্বাহ আহিছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ লিডাৰে এষাৰ ক'ব নোৱাৰিলে যে আমাৰ কাৰণে আৰ্টিকল 242 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আৰু অমিত শ্বাহ কৈ নগ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত আজি প্ৰায় 4 বছৰ আগত টিপিত আমাৰ খুদ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিলে ৰাজন মোদী আহিছিলে তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই হেম্প্ৰেক লাগে বুলি ক'ব সাহস নকৰিলে আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ডাঙৰীয়াও কিন্তু আপোনাসকলৰ বাবে আমি হেম্প্ৰেক দিম বুলি কৈ নগ'ল ASTC party atumpen dongmukak ahitiadung amina asai hemalong rat amai kepadupo Sonsi pini jangmia chiklo ni phai clear ni hawar ke hat LAC ke parlo dongmukak ahitiadung amina asai hemalong pen rat amai kepadupo Lapen bangso amai long aluhi aman pen chetongdun lake Central Committee pen Sonjoy Killing lapen Ari Sangho mate kethe kidingatum chetongdun Lapen mayalong RD chipidun Lapen bangso amai kapaman po ng koke non kewangji jangmia chiklo ni phai sir kebarni MLA kilik mate MLA election Bharatiya Janata Party mate thi hekpen BJP a party Aphan vote Kerek pidun Lapen ASTC asong Aphan ning kaching samatum anke BJP a party atum Aphan le vote jokno Lapen BJP a party atum Aphan le pahai dunang pusi ASDC Central Committee atumpen pini bangso amayalong kachetong dun arwada tumaphan than pachini dun Lapen bangso BJP a party Aphan vote Kerek pi amayalong ongdung arat chetong dun pen mai along RD chipidun tangte Central Committee pen kewang Sonjoy Killing alam thele arjupon thu sena Dong Mukak pen Ren Singh Killing Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel pen rada mai pi paman pon so phathak than pon Bini lake Bokulia district Angkangsi Nilitum SDC KSA KNCA SDC Youth Front Songthi Chingrum Pet Pensi Mai Paduponlo Nabangso Mai Athepi Bangke Non Kewangji 2026 Assembly election aputhak si nilitum chithan chimum ponlo bangso election alongke nilitumahin pen hemprek ke hang ajakong ansu se ke pangtangji lapen ke hemprek ke hang agenda bang central government long an ke le thegi aphansi nilitum ke bor I bangso ateng si nilitum bang therok mate assembly seat therok adim long candidate dolo tahla bangso candidate an bangke chividrolo Cividro that pubangke pipodma labangke Assam government office pe nilitumhan lo nang pali nange checha kalam the dolo ala so alam the bangke talks continue damna the ke damtang aningkan July 11 arni nilitumhan chief minister a conference holalong ke chingwai nang paduponlo labang so ke chingwai pon ang thunsi puthot central government along ke li thekji aphansi nilitumhan lam chak dolo lapen ke Karbi Anglong, NC Hills, West Karbi Anglong, Long Therok, a constituency long ta Dilitum, ASDC KSA KNCA, tapen ASDC Youth Front, atumpen ke BJP a candidate, official candidate of Hansi, vote pipo pusi pinia mai long per Chari pon.
Sontot si tumi hedjong tumi dik hedjong Indian National Congress President Rahul Gandhi tame ninjelo je halato alang itum tame Indian Alliance pen non alang itum sarkar bang lo bolote article 244 bang ke implement back pu sigipu nasela sopothang nal tum hin pen pilo pujige nilitum APSLC jai ka thar pen ta chingwai longlo labang so puthak Congress ai pen ta chingwai longlo labang so puthak ta pen ke India long Bharat Joro pua program Rahul Gandhi Assam wang ahuta kecetong dunji phan nilitum bor ilo sta hala bangso awar sai nilitum hanang pipeda kecengwai dun long ye phan si 2009 ningkan dipurong sopilo Rahul Gandhi nang humri wang lo pehla so apor hut ke central government along ta Congress atum te boy fit sitame article 244A apothak nangli ko pilo ga mathaji pusi Youth Congress atum pen question pidunlo sita la bangso alam boy bang ke Rahul Gandhi ke ne chini nelang study dam lang pusi thak tekan big head hanjang lang solong ke wang apor ahut article 244A bang ke nitum sarkar wang lote papleng po pu ke ne je kang bang ke manghu me alam alang li ke study lang pu nangjia bang kalilo article 244A bang ke Indian Constitution lo ke 1969 aningkan pensi tok Ponlo sita hala bang so constitutional long ke tok long bang ke Congress adina hut Indira Gandhi Prime Minister ahut si la ke tok Ponlo pu alam the alang li tum pen kining je pon padu ta la so alam the bang ke chokram de bang ke la henlo constitution long ke tok bangle ilitum mang ke ningangali Karbi Anglong hala sohur ke Mikir Pahar pulo tapen NC Hills lake North Kachar Hills tu Hongjukto la bangso district atum mangse Inglong so district atum si left derlo Meghalaya Hemprek long ahut tahla bangke muafi Karbi Anglong la pen ke NC Hill phanta Pinang pu ke matha bangke lage alam ke ningje tangcho al ninghang pulote hala bangso husi Karbi Anglong arat aphan NC Hill arat phanta Hemprek bangke kim tekang der na ye polo sita pini ke nitum si constitution no kewan pu kiningje bangke nilitum ke bangso alam theke pinrem lo nangli tum han ke penang social media long kaje thang du nangli tum BJP sarkar long chi jordet ASDC tum ki la penang ke bok du la so buthak nangli pilo BJP sarkar long ASDC ke ese kense tum che jordet pu bangke lage lam chobai baseless he nilitum ke Hemprek si mang e armu kom hekta hai mebe sita Hemprek si kai kita Karbi Anglong NC Hills West Karbi Anglong aphan Hemprek palong ye phansi kai kita ke bor ipondo la bangso ke hang bom bangke apranga hut nilitum armu che jeng tadu kangkir ke phata du lapen ke dharna ke do lahai program tai dengpon u sita diplomacy lapen diplomatically isi atowar government of Han Chinkilo pulote government of Han Pakroilo pulote Hemprek ke Longji bangke atowar isi joy ke atowar tahai pusi nilitum pangcheng Ponlo lake non le nang ke klang alam gali ningkan hini ke thom aprang ben si nilitum nang Klem bomlo la so teng pen government response nang en bomlo nilitum Karbi Anglong tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang ke Japon sarkar phanta Pakroilo Hemprek kelong thegi aphan si alanglita chekroilo tapen puthot State government Dr. Himonto Biswa Sharma Chief Ministership penta ke chingwai long pakroi dam long lo non bangke central government along ke pakroi dam aphan si nilitum towar chulang bom si central government long chingwai dam nang puke nilitum bhan ke damtanga cheklu 13 March arni nilitum bhan Chief Minister office pen tokjir pen nanglu lo hala solo long ke tok bangke Hemprek aputhak puthot paphang na chingwai dam thulo na Delhi rong supi long anpu alam chak du la so teng sin nilitum decision en kadami pachero aprangsi Karbenglong new channel klang bersulang dora to an phantame puthot nilituma hinpen Karbenglong new channel pitung pen kadami pacheglo kardon ani mang temani tum Karbenglong new channel pen project lapna kenang sa betanik pen person thosi pinile thotame betanik pen pesi arja peklo lake konarma plon ke ladak dorbauri constituency arlu ladak dolomara haithi long sideglo pini bhomti ni phai clear ni ladak
hai theru bang temela dak isi bozar do mate dak hi do asila bang so hi thialong ni pipo si pini ladak karjap nakok polo tangte nonan kileji MLA election ahut election MLA election mate bang phukilik rat charia song pen Cepatri people kaprek do tasi non bangke kumat ara charia song masirang ke kroijima rat aning kan je fansi ni liar japik lo ladak BJP do la pen parta me Congress do la pen parta CPM do la pen parta APHRC pen Congress align la ka do ga be nali tum chini tang lo pasi kumat bang phuphan mate kumat bang phuphan ma la pen parta me koso sorkar mate koso ara charia song fansi भूत की पीक जी मा रात अनिंग क्या जी फांसी निले आर जाप इकलो ऐसी नॉन बैंके निले रात अलाम फेसी एनपन पो नाले तुम नंगलांग तुलिंग नॉन बैंके ला पुनी फांसी कचेंगसी आर पन पो होनी नाले नॉन MLA इलेक्शन होत कुमार बांग फुफान माते कोसो आराचार्य सॉन्ग फांसी नाले आदर किसो पिका भूत पीदुनिक Jadi tu ke bang kan kono tang dia lupa सरकार के dua ni tu ke dun po. Ni de urun dai ta long dun mati 10,000 ta long dun. Ke non dak bang Chari tu panda bang BJP side de mati. Di sini tu bang ke Chari ling lo. Ada dun po. Prote lunsing teron Kalang lo lunsing teron sa fan jakon po. Elemen mina to pu. TV भूत पीदai ma prote te नाले तुम chini tang lo sana ma galu kapre phan pon po ente ni na liga नाले नॉन MLA इलेक्शन होत bang नाले आदर किसो पिका भूत पात Lalu nih tum ke KW lo ke PG. BJP lo PG. Atheman tum hang ko an yang kirap do mati. Aso posini tum la so kirap pokin tum ta bhut pinyang kok. Oke jora tum tame mate la ini tum tame lam sisi paklang polon na se non bang ke anu kapre phan arju Aku putra bangke ni ladak han ke jor pai tum fansi li lam thia ripon po alai tum tame kumata bang fansi non MLA kili ga hut adok spek hut ki piji ma lam thia alai tum photon ni ripon po lama oni nali non MLA election hut kolosora charia song fansi nali adok spek hut pidu ki pin hang do Ni bisa lo. Kalau so ada cara so macam mana lebut pidu ni je lah. Dah si pami ada BJP do kado be. BJP fan kulo. BJP betul lunsing terang. Ni men mah. Malah tirong hang pi kulo. Non aku putat aja pun cina. Opi, nang non MLA election hut. Kumada bang phu mate kalau so ada cara so macam mana ni ada kisah pika but nang pidu ni. Dike pula banon bang pihu na se pidun po. Kalau bang non ki pihor ke? Dah mera puna hai. Mera puna. BJP na tu. BJP na hai bo. Betul lunsing terang mana. Nang BJP ya tu mah pelong nang person kirap tang nang alang tu peng kirap person je teklong. Ave bong ni lagi thandang ya po. Deh. Ave ni thang talong deh. Intuan long deh tapi la bang parti ong le na se din don ko ma bong. Apa ni le ku na se dunji. Deh. Saya kolam the anu kaprek mon tami aji pon po. Non MLA election ahut. Nani tum ko sora chare song fansi nani tum piduni ki. BJP bhalo. BJP phan nani tum ki pinangkok. BJP phan tum phut ki pinangkok alam the kopila. Kupulo thek the dege thek the. Cuma sorkar pernah kerap doma me. Dolo. Kerap ti dolo. Ini nak libakan ni tak? Dilitan lo. Alang itu tambah BJP fansi pidun po. Masih non bagai akap pergi pada akap. Konon anu kapek pan sini aja putih po. Oh ni non MLA election hut nanti kemar fansi hut pik. Kali nanti kemar fan hut pik jika. Oh ni nanti kan non MLA election hut ke nanti ador ke supik nanti hut mate nanti ID ke ador supik. Tapi labang so nanti men ki dopen kemar bang fansi nanti hut piji lepen tu suara cara song fansi nanti hut pik. Non ke bang je election ni lagi pidunji ke ni tu Aphan muhila tu mana nak kerap cicini era posi ni lagi BJP Aphan si ni lagi vote pi po BJP puluh nanti lunsing teron. Oh lunsing teron alali Aphan si ni lagi invest me vote pi po Kalau so puling lah. kang dir teron
tang dia teron PS rồi là tìm bên non bang ke kado ka bang ke ni tum ken ponong pulo tangte non ML election ang leji dok lo antela ML election ang leji dok ahut nali kalau so ada cara song fancy food PG nadak do BJP do si PML do tapi nampak tame Kongres pen picture si line do tapi nampak tame BJP do ruling party ni tunge BJP akam claim atau ni tunge BJP akam masih claim lo hai ta hai ji ni tum dadra polling pen dadra polling 109 ni tu polling ke tente hai labji ma hai labji 100% BJP damji pininge nanda ning jedak lo bojarang bong ta non ni tum camping dam bom lo ni tum arong aku non da haji pining thot ke MP MLA ke lungsing teron sar pan da dhora PS pen mi sen abhut palong PG ni tu palong PG la pen da dhora diplu su ke cheleng atwa delong da sar nang lang ponang po ta bona bangke halang lip tu pan rap tarap dun po eta melang tu man tame kedam ke bang atwa tame pipo nang chi pusi da thara apias BJP long ke klan bang pu tame lam ke paklang ponlo aku ni aku tak putot han ke jor tu nampak aku putot nana punya tu kan selo lah aku lah punya tu tu ni tu dah kasi tong bang han ni tu am theka ju pun ju kasi kasi dang depan lah si don oh ni tu nom election ho ko so punya grup pi ni sini ni awelang ni ke awelang mah oh alang ni right bang awelang kasi nom bang kan ka pe kasi ju pun ha bang nali macam tak nalimen Pradip Kro election nang le Japan ani ong ele so ciklu ni phaisar ke bani bangke election si pada pon po nang hala so hut nang kumara bang phufan pate ko so ra chare song sin nang le phut piji lakke chongwai da ma thai se awi da loke ni ke non ke claim dun bom ta ni ke BJP ro se claim dun bom lo la pendon ki jog ta ni ke BP le jog po BJP phan nang tu mning ke the kon BP phan ke ning che the ke dolo do jog se तुमको अन पे नेता में बीपी रंग से नेली ता में क्लेम दुन लो रंग पे से ता नेली दा धरा पियास नंग के राबंग के नि तुम अफान के अकराब के दलो ता में अकोनन ला से अकोन राब थुपो से निंग थेलो ला से दुदुन बम लो चलो पर पेकलो सिनल बंके न का पेक फंदा में आज पतो Kalau ni tu bang Ponlo dah tu faham tu. Oh ni, sekarang teh. Non MLA election hutan ni tu kemarin masih jauh pun. Heli kemarin bang hutan MLA election ni tu kipi janji. Mana raja election tu kemarin bang hutan dah itu. Oh Delhi है Delhi के non la so suli bom सरकार BJP सरकार non Ponlo puji Lunsing teram hansi neli tum non vote pidunji nali polling bang kante neli polling ke malai CPS asi non kaji pono an polo dang te non ruling tangkring halang lunsing teram ke hai fansi vote piaji pusi la feche paklang pon asi non bang ke biskut ke jor halang ni ke non hat peta me la dasi halang tum phante me lam fiar pon oh nang Aphan sinali menci than thala pe nali rong nali polling men nili ke kangder tron PS pe nili meni mohri teron to MLA election kilik bang phukirik nang te bokhat lo non any phaisar ke lote ador ke supi ka bhut kumada fansi ningi dogma pipo tangte nali kumada bang phufan nili ke BJP phano direct la BJP phano son pe sinali BJP pham phut ki pipan ning kang sam mane kadoga vitala si tirthe na tunga thek lo kadoga ve ke rapta nang ni phanang than o dak kadoga vita than o ta thai ve lo runa doi pen dang lok ang tom sitami da tum sikipi la pen kam mukhata bortoman ke klem tami memen ke patang e tamilang ni tu klem misen pen na jok sinilita la phansi vote pipo ador so vote ke ande na le bang ke so apa party nili dala lo la BJP phansi jok nun po ante nali bang ke so opinion bang to nili non ma ruling party si dudun bom la nili non ma BJP long se neng ke the apo se non nelita oruna doi pini ni long don lapen kurusa Aphan aron barem tum akurusa da nelita long don ase neli non ma ke BJP bhan se jogi use neng ke the la BJP bhan se jogi te nali
Halo sir, nanti tum la solam nang karjo pot miang cholo, non mat ke ladak ke pir thelong ke non pir the puna koklo, stamilas dak non ki du ke sung ke rap ko doan ko anlo ne stami tum han nang ki du ke sung nang rap lo, lasi non mat ke nile tum believe ke ni tunge BJP, dak urno doi ta long don lo, la pen bilek kisim facility lo don lo pot ni tum non mat ke believe ke BJP jindaba. Biarlah di bangke BJP. Asi non itu anu tim hang karju polong te non ke dam tang karju polong te sop non ke bom ruling party intention. Alang te ninga ching sam muri de pan ke rap pan su pena joksi. Non bangke alang te mana thusi ke high back ji le pan eli ji pan mane joy ke pen ke high ji pan si ang tek pono. Non em election nang le ji dok hot nang le tum ador ke su pika bahut kusora chere sam hasi piduni. La bangke non ni litum ta non la sarkar do bom along semang sini tum ta sirap nang ko yo ni tum ke kaprek ke sini dalo kiduk la karat tum ke mane ko nama sarkar do lalo la silang nun ko lo tante BJP BJP lo kenang li bangke mane la bolo mane isi bangke mission hai BJP ta kita mena uniform civil code la surambol la support duko pa engkan bangke di bangke pitekete tai po BJP bangke kera nili chawle la nilong do muni anke bangko thongkep te lage pipi lo Churula salam phe paklang nali non election non ji dok hut nali ko so ara thare song man sen li nangli ador ko so pika hut pidin nili bangke non so election ki pini bangke nili ke magala la bu ne khedal nili ke nokta ko so chen de kon li hang li si jok kon nili ke non bangke nali khedal li khedal ta so paklang thi paklang Oni, nali tum kadoga beta me nali tum hanam art thena jula. Nom election nali ji dok lo. So hut nali tum kloso a party mate kloso ra chati som hase nali tum hut pi. Atak do GP do apata me epetro si pe congress line do na principal me auto do. Takado be mon pe kloso hase di hut pi. Kali ko bang tame nali tum kan salam. Lampane peninggi ni. BJP. Lo pan pun di sar. Masih lang di. Sama putek cela. Entena itu menggunakan puling bala. Ini tu panbari pias. Panbari di. Entena li bangke ko so puling bala. Anda dhora pias. Ini tu non make kado be pan me mane ko lapan putek cela. Entena li bangke ni. Oh, halo ni. Nang li bangke sini. Se alang be sini lang non pa jule bele ni. Non election hot nali tum koloso fanse bhut pik. ni tunge non dunseng taran fanse bhut pik BJP fanse bhut nali guna puling kan dadara pias nali pias pen podon tenai tum dadara pias kan kono nali tum kachini kursora charia som fanse ki ongji nali ni tum non mat ke dak dadara pias pen mangi BJP long sio nali men la pen nali ki pini ki Klem pudo maro nili ke ave setame ni ke nili ke non ma ke arpu ke endonde setame nili BJP long si do setame la pen ni tum dadara pias pen mangi BJP si hai ponpo la pen te hai vekko di to churu pak kado be nali tum tame arju ponong lo la pen lang ponong lo non nang keleji MLA election hot aso chiklo lo ni phai so kepani hala bang sor ni komada bang phumate kolosora chare som phasi भूत की पी के ओंग जिमा पिनी लदाक पता में अंग ठेक पोनोंग दाक लो दी तुम काजू पोनोंग तें पुलो तंगते नॉन के दबों बीजेपी सरकार इन टंक्रिंग सिया तुम दोपन लो आला तुम राधा फन कंगिन सोला पेन कंग हॉन का दो कभी के पचतांग ठेक पना जॉक पिनी अंग ठेक पोनोंग लो बीजेपी सरकार फंसे आनु तीन में की पीएजी फंसे आला तुम लाम थेलोंग पोनो लेपेन नी तुम बाहिनी मते इनु तो अंपार नी तुम कपड़ा का पार्टी मान लोंग पोन पे non kita bom BJP सरकार Aphan si भूत बीजेपी si lam thejip kang pono lepes pini adak dolomorang kang pensame
นี่ตุ้มดังปนงโลเพราะว่าสรการพันธุ์เก็บไปให้ปนจิมานี่ตุ้มแท็กปนงโลแต่สิปีเดียเบียร์ตาบังแกแล้วปนสิกังตอนนี้โลเดิมมีทักนี่กระวัง Pinia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me